Anya laki din! Ay, una yung tikastoy, anti guring. Makabanog lakit din tikastoy. Anya day taimot mo ay puta. Ay, balon anti. Anya pa'y ngay. Inak man na di pagbaludan. Ha, idi nga minaudi na panak ijay. Nakuna ni Bunjing ang makasidsida kano iti pinikpikan. Iso aday to'y nagluto mala, agan anos ka puta. Panagkunak, kat umadanimot ti panagruwar ni Bunjing iji pagbaludan. Mabayag pa yan ti. Siguro abutan pa iti 7 abulan. Mabait day ta. Huston to no makarwar, tamatulungan na kanto iti amin at trabaho. Ay, sapay lang kumangarod anti. Tani, mariknak mo ti banog ko kan aminan. Ay, ore asino ba't sapay 2 alalaki ti anak yaw. Mala, ipan mo nga rodan na italinutom a pinikpikan na si daan nila kay mo. Sigurado nga agurura yung dayjaykan ka. Ay! Kaya't yu asawen, dandani nga ruden na rumwar ti asawa ni puta. Katuan, 7 kano pa'y abulan ti orayan. Rumwaran ti asawa na. Ay! Kasta ka di! Rumwar agramid manen iti basol. Takitaok no saan manen na maisubli ijay. Nagnakam siguro moten iti mano atawon na ijay. Nagpanunot siguro iti mano adaras. Nasayat ka di no kasta. Ngam, jaklapachen, auntie. Anya, Sigurado kit di ngayon tun makarwar, ad-adan to ang nalaslastog manen, napangpangasto manen. ay na, sapay la kumaata kasta. Dayjay pa iti kunamet, anti-guring, kasla agsakit no saan nga agpalastog. Ay, no kayat na ti aglaklakay ijay, ay kat ali agpalastog, aging kahay kayat na. Anya laki din. Mare, ada ichismis ko ken ka. Anyaman daytan mare. Nakapidpidutan man na iti chismis mon. Bigbigat lo. Si kakit din mo kat nasagap ko iti kaaruba. Anya nga rod dayta. Ay, dandani mo gaya mo nga rumwar ni Bunjing. Anya? Asino tinakaibaga iti dayta ken ka? Ni Auntie Guring nasao ka no ni puta, di namin san nga aldaw. Kasta ka de. Ay kat nasayaat Rumwaren, tapno da katulungan ni puta iti amin at trabaho na. Ha. Rumwar, tapno adamanin kadwa ni puta nga agpalastog. Kunam kit di Anya? Sika talaga Maria. 100% true ti ibagbagak. Saan aya? Oray puutem to intun rumwar dayjay a tao. No kas ano ti kinapangas na idi. Iad-adda namanen no rumwar. Salbag! Oh, pare Bonjing. Nakaruar ka magaya man iti pagbaludan. Wan pare, hindi lang na minsan ngal daw. Agure ka. Timmaraki ka, pare. San mo't pare? Limakayak idi Oho, saan mo't Katnod nandaling tupay di ka mailasin. Okay, kumusta ka niya, pare? Kasto naragsakak mo ta nakarwarak mo ten. Aywan makadom ti pamilyam. Ken saan na aday ta? Matulungan pa ni bakit mo iti amin na trabaho na. Wan nga rin pare, ikarik ngagsingsing pagkita kon. Jak kaya tinta garamid iti basol apakaikulkulungak. Jak kayat tibiyag ijay, pare. Ay, ure asino mo ta, pare. Adaya nga minti akin kayat itibiyag iji o nagtipagbaludan. Awan pulos. Huston ti mano atawa na panangikarok tinaramid ko abasol iti pada katao, pare.
Uwen pare, pudno day ta. Adalay ta kada tayo amin. Nga ginggat kabailan tayo a kontrolan ti unget tayo. Nasken a kontrolan tayo. Ngem, ti makailawan tayo iti pada tayo a tao. Gusto kay ti dayta, pare. Ala nga rod pare. Ragsakam ti panagruar mo iti pagbaludan. Tani, kadwa mo ti pamilyam. Mari puta, sapay kumata saan ka makaungat kanya ka. Singrekla kumati inutang mo idinapalabas pa'y abulan. Ha? Masapul ko nga minon. Igatang ko kuma itinutbok kan bagti anak ko. Amumutan, panagsisirik man ang dagiti ubeng. Unay kamatan, Mirna. Apay di mo urayin nga umayak nagbayad iti palayo? Ha? Kunamot lang saan ka abayadan mo. Nalabas ka mo. Mari puta, ingkarim kanya kidi may kaimutang, abayadamot lang iti sumaruno alawas. Gaputa saan ko paya masapol? Saan ka sining-singir? Wan, amok nga dakas ta nga inkarik. Ngam urayong kumamot Saan nakasta singir ka singir? Ne, kasano nga ibagam asingir-asingir? Katita ka lang asingiran? Saan aya? Nagadong ay bagbagam. Ala, urayong nga umayak nagbayad iti balayo. Isipat ko di tarupam di 1,000 nga inutang ko. Nga lakit din. Oh, apay kasta ti lang nga managamit, bakit? Baka buwisit na talaga di babae. Di na lang maurayan amapan ko bayadan ti utang ko iti balay da. Ha? Sino ti bagbagam? Sino pa'y kuma? Ni Mirna Wan amok nga da utang ko kankwana. Ngam saan kumamatakas di Ultimo iti igid ti kalsada singsingiran nak. Aha? Anya? Ay nalabos mo tinda di babaya. Kunamlan awan utang na. At dala pagbayad ko sa 1,000, talagang isipat ko kankwana kung naktumad. Ay. Saan lang nga sipat puta? Ikusay mo. Ay wan lakay. Sana nasaya ati kas di nga aramid na. Amok anak kautang ak kunakmanan. Ngam saan masapol nga ibagbaga na igid ti kalsada. Bayan, numasabat ko na niya ikak iti pagnakman na. Ay na! Nagmayat lakit aburaken ti rupa na dajay ababain aya. Ay, naimbag ko namta na kontrol ko pa'y ti ungat ko. Tano saan? Ay, amang ano anya pa'y tinaaramid ko kankwana. Isu lang nga ruden tinakautang, isu pa'y tinatangsita talaga? Ay, wen maray. Isu pa'y tinatangsit. Tsak lang nga ruden sining-singir iti aldaw nga inkarina. Tamok nga awan kwartana. Payman dayjay aputa, nagalas at talaga ti ugali na. Anya pa'y lang tinamnamaem ngay. Kat nakinnakardan ang agasawa. Ay, sa bagay, husto ka itirayta nga imbagam kumare. Nagpadada talaga nga agasawa. Nagpadada abayolente. Ay, apay, isodalaeng. No kayat ko aburakam ti face da, kat aramidek, anya lakit din. Si Kamat Sophia bakla, manakibiyang kaunay. Apay, si Kaya tinakautangak. Oy, saan asyak tinakautangam? Ngam saan anasaya at dayta nga inaramid mo kani Mirna, my friend? Sika tinakautang, ngam sikapay tinatangsit? Ay, ang mga nalipata makarkarwar lang nila kay kuya pagbaludan Anya? Kayat mo asawan? Gaputa karkarwar na, agbuteng akon, agbuteng kamin. Ukis ti saba? Tanangam dito pa nagsasaom no di mo kahit nga ipulong ka kinilakay ko. Kayat mo asawan. O sarem nilakay mo apamutbuteng kada kami? Kasta ka di? Ibagbagak laang. Salbag kidi, manakibiyang ka ngamin. Sa anak amabuteng kanilakay mo kunak tumit.
Saan aga po ta karkarwar na ijay pagbaludan? Siga dituyen? Aha! Burakak tupay tarupropayo. Anya? Saan anilakay mo ti karkarit mo? Puta ah? Saan aga puta karkarwar na laeng kat kabutengan ti tao? Palso dayta a panunot mo. Puta ka! Pare, no apamatan na dagiti babae, kit saan ka kumamatan na makibibiyang? Ay, sana mabalin pare. Isakit ko ti asawa ka. Wen isakit mo ti asawam, ta asawam kit nga rod. Ngam, saan ang mabalin? Nga uri iso ti nagbidot kit kanunungam latan. Amom lang nga rod nga iso ti nakautan. Ay, saan? Saan nga kasta-kasta na kita tataw? Tay kakaiday ti pagnakmanda ko naktumay. Anya? Nalipatan dan sa amot akarurwar ko lang iti pagbalodan ah. Kayat mo asawan? Agbuteng dakin ka? Gaputa karurar mo lang iti pagbaludan? Ay muna, awan kabuteng ko naktumad pare. Ay unay kan pare. Uray asino, tutupak, nusyak ti makaungan. Hay! Bonjing anya? Saan na kumamet a makibiyang iti utang ni puta? No sana kasjay ti ugali na? Anya? Iso tinakautang? Nga may sukit din tinatangsitan? Ang mga nun nalipatan ma, sika, bakla. Karurwar ko lang iti pagbalodan. Kasta gayam karkarwar mo gayam Anay ko, natamaan ti roba ka. Atoy pay Ay, gusto na pangasim. Pangasim. ipanpanakal mo karkarwar mo laeng. Kaya mo asawen, kat agbuteng kami kada kayo nga uray da kayo ti ayam iti bidot. Kugtaran ka akastoy. Anay ko. Kunam siguro, numabuteng kami keng ka. Anay. Sige, lumaban ka no talaga kamutlaeng. Syakit din ti mabuteng keng kan. Ay apaw, uray baklaak nga nakapinpintas. Tutupan ka kunak tumet. Anya. Karkarwar tarupaw. Saan nagaputa karkarwar mo, kat agbuteng kami ken ka. Salbag ka! Ay na, makapakatawa maray. Adak lang iti tawa iti ngagkat katawa iti dinanog mo ti rupa ni Bunjing. Maruruda ka talaga. Iparo pa nameten. Aga po kano takarkarwar na kat agbuteng tayon. Dayta nga rod kat. Nganya nga taaya tinakabot-buteng kenkwana. Kat di pa nakaibalod na ang tiluko Bonjing. Dimot nga rod lumaban. Ti awanan bain. Mabuteng ken ka. Makakatawa akman. Talaga abura ka mat, tiro pa na. Aywan isukit din ti agsiga-siga dito lugar tayon. Ipanakal na, akarkarwar na laeng. Utot na. Husto laeng dayjay nga inaramid mo. Bareng isudakit di nga agasawa ti agbuteng. Ay, rumbang laeng. Maminsan pa nga agpalapalastog dayta, Bunjing agraman ti asawa na. Pagtimugak ida, kunak tumet. O anya puta, sa anak akita-kitaan iti pabangking dita. Kitkitaan ka aya? Kutsan mo? Ay, sana kasungsung-bata na kasta no di mo kayat. Pagbangkingak dahita ulom kunak tumet. Anya? Anya,
Imay kakadi dito'y tapno bot-bot nga na akarkarwar lang nila kay mo ije pagbaludan. Kasta ka di. Saan mo't kumare? Anya kalakit din ay. Ibaga mo no isutirantam ngay may ka dito'y. Itapay laeng burakakon day tarupam. Naguyong kamatang. Ay talaga, saan nagaputa karkarwar nila kay mo, da kayon ti siga ditoy. Kaya't yung ay parupa kada kami nga agbutang kami. Uhay! Lugit yu Nalabos kamatang agsasao kumare. Sa anak nga agsaway ti kastoy no sa anak kasta ti ugali yo. Nang runaken ka. Sika ti nakautang, ngam sika pa'y ti natangsit. Ibarsak ka ijay tikpang takitaam lang arud. Una yun pare. Nagaramid ka lang arudan iti pakais istoryahan dito lugar tayo. Anya kita dinanog ti baklan. Among pare, bilibak mat iti deje abakla ah. Talagang awan te kabuteng na. Uray siya, di nakakabuteng. Nga uray karurar mo lang iti pagbaludan. Huwag nga rin pare, dinanog na mo ilatan ti rupa kon. Nagbidot ka iti kanahin nga da iti panunod mo pare. Saan nagaputa karurar mo lang iti pagbaludan ket agbuteng amin kan ka na tao. Pare, Oh, anya nga ita. Dakay nga gasawa ti nakababay na. Amumot a basol ti asawam. Isu ti nakautang. Isu ti natangsit. Ang kanunungan mati aramid na pare. huwag pare. Naamiris ko abidot may magngagasawa. Saan nga umdas day tapamutbutan nyo iti tattao? Akagakgapom medyo unag ti pagbaludan pare. Awan ti mabuteng ah. Nang runa, no amuda nga isuda ti husto. Sana ya. Ang mga kit di ano, sikapay ti may ilawanan da. O di narigrigatan. Gan nakababain da ita pare. Ay, sana na maulit pa pare. Kinapod noon na, mababayin ako. Ay rumbag lang pare. Apay, saan ka mabain? Abaklapay kit din tinang danog gan ka. Ay, nakababain pare. Uy, nakababain. Anyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.